Narode, dobrodošli na moj novi klip. Danas čemu bi pričao? To je sigurno oni koji su došli na ovaj kanal, znači to su tražili kako da ostave cigarete. Da bi ostale cigarete, prvo što vam je najvažnije i najosnovnije kod tih cigareta, a to vam je da imate dobru volju i želju da ih ostavite. Koliko toga nemate, nećete ni ostaviti cigarete. Prvo osnovnu stvar što morate još da znate, pored toga što cigarete ovisnik od cigareta i utječu u vaše zdravstveno stanje, oni bukvalno i vama određuju život. Određuju gdje ćete se krećete, kud ćete ići, koliko ćete se negdje zadržavati. Bukvalno sve to cigarete vama određuju, znači određuju vaše vrijeme. Kako? Znači ukoliko negdje odete, a tu se ne može da se puši, vi tu sigurno nećete biti, jel tako? Koliko odete ipak na ta mjesta, vi ćete veoma kratko, jer ne možete zapaliti cigaretu i vi ste već neugodno, neugodno vam je osjećaj već i ne možete tu da budete, jer ne možete zapaliti cigaretu. Znači, to je jedan veoma veliki problem, znači, što ne kontrolišu vas. Druga stvar su zdravstveni razlozi, smetate ljudima oko vas, strujete njih, nemate novca kupiti cigarete, hiljadu razloga za koji bi vi trebali da ostaviti cigare. Druga stvar, kada ste odlučili da ostavite cigarete, to nema zapalim sad ovu cigaru i ostavljam, nema toga. Nego kad odlučite u tom momentu da ostavite cigarete, jer to vam je moment, sekund, kažete, ne, više ne pušim, nema više, nemojte više uzimati cigarete. U tom momentu, kad taj moment dođe, kad ste vi ostali cigarete i kad više ne želite da pušite, vama počinje polako kriza da radi. Kriza za cigaretama. Prvi dan će vam biti tu i tamo i lagano proći. Bez neke velike krize, velike pompe, znači puno nekih problema. Drugi dan je već počinje polako da radi jača kriza, ruke vam se znoje, vi ste nervozni, usporeni ste, bukvalno nije vam do ničega. Počinjete se češete kosu, znači počnete ovdje nekako da radite, trljate ruke, nervozni ste, tad vam je najvažnije da nešto najdete pametno da radite. Ja što bih vam predložio, to su probajte da trenirate, probajte da šetate što više, probajte se krećete, da nešto radite zanimljivo, da ne bi stvarali tu dalju veću potrebu iz dosade za cigaretama. A krećeće traju onoliko vremena koliko ste vi pušli od cigare do cigare. Tako idu krize od krize do krize. Traje onoliko koliko vama treba da ispaliti cigaretu. A vama će biti potrebe, kako bi sad zapalio cigaretu i tako dalje, i želja. Znači, to polako sebi uzbijajte. Što bi bilo najvažnije, još da konzumirate, da već polako svoj organizam polako s tog stresa, jer vi ste upravo u stres ušli. Vaš organizam dobija novu neku stvar, stresira se, on ostaje bez neke navike koju je imao neko od vas i pušio 10 godina, 15, 20, 35 godina, znači to je naviku stekao i on sad tu naviku gubi, treba te navike da se otarasi. U čega god vi da pokušate da se otarasite, vaš organizam polako, pomalo traži to. Nije tako spreman da se naglo oslobodi toga. Probajte da šta bilo, to vam je tako. Šta bi ja predložio? Da konzumirate vodu. Konzumirajte žvake koje su ljute, koje su čiorbit, mentol, ne znam. Tako neke stvari konzumirajte, vodu, žvake, prva 2, 3 dana, 4 dana, da vam samo ta želja malo se suzbije. Znači, drugi dan je najgori dan. Sad nije da vas ja prepadam i to, ali šta je najvažnije? Posle drugog dana, kad dođe treći dan, vama je mnogo lakše, te su krize. Bukvalno su upola manje nego drugog dana. Primjer što je kod mene bilo, prva 3 dana bukvalno kriza nisam puno imao. Jednostavno sam ih laganije ostavio cigarete. Znači treći dan vi kriza nemate. Sad, sve to može da bude, neko može imati malo veću, neko manju, sve zavisi
imate pušačkog staža i sve od toga, znači zavisi koliko ste imali pušačkog staža, koji ima previše, mislim davno bit će malo jače krize trećeg dana isto, ali su upola manje i slabije nego drugog dana. Posle nedelju dana, vi ste bukvalno očišćeni od nikotina. Bukvalno vaša kriza cigaretama je mala. Bukvalno vi možete da budete bez cigara, dan da zamislite bez cigara, da počnete dan pa za nas ne želim da zapalim cigaret. Prvih mjesec dana, ima kriza, svaki dan, ali svaki dan je to sve slabije i slabije, treći dan je slabija, četvrta još slabija, peta slabija, znači tamo neđe 20 je nikakva, javi se možda jednom u 3 sata, možda 5 puta toko dana. Bude vam kriza, ali prođe. Koju mi možete držati, koju vi to možete držati, jer to nije problem da izdržite. Te krize male. Tako da, cigarete možete da ostavite. Što je najvažnije, još jedna bitna stvar. Kad budete ostavili cigarete, oko vas će ljudi da puši. Vi ćete primijetiti, upaliti televiziju, tamo svi čade. Izađete na ulicu, hvala Bogu, kod nas se puši na ulicu, na ulicu se puši. Odete na kafić, tamo se puši, kući neko od vaših puši. Što je potrebno? Sad nije da vi morate izvodite tamo da se krijete ko ninja, da se krijete od ljudi, da ne date cigarete. Bukvalno samo pokušajte da izbjegavate pogled. Ako vidite kutiju cigara na stolu, sklonite da ne date. Ako vidite neko puši, vi pogledajte neđe lijevo. Bukvalno, znači, izbjegavajte. Prvih par dana vam ja kažem, znači budite aktivni, bavite se nekim sportom, šetajte, hodajte, radite nešto, raspremajte po kući. Da bukvalno ne mislite o cigarama, ne gledate u cigare, to vam je osnovno pravilo što treba da uradite u cigarete.